International News and Politics ziak tu City Lalrin Oma US Presidential Election sang ni somni vote chairmek zela Democrats Joe Biden chuan incumbent Republican President Donald Trump chu anhe don ta ni in media sang ten antar lang ta a tundin mun voin November ninga dar som pakhata khan Joe Biden chuan electoral vote zanga somthum parieta zani som sari munga ya zani som ruk pali mutoin Donald Trump chuan zani som pali chau amhuani Biden hian vote chairmek na state pali zinga pakhata chakna anei chuan electoral vote zani som sari muchawin tlingei tura ngai ania Nevada state postal mailing ballot chairmeka tepo Biden hian ma hruain Nevada state hian electoral vote pali an nei ani Joe Biden hi battleground swing state zinga Michigan le Wisconsin a Trump aya chakzoka puan ani to a heng state pahnia hian kumlikal ta khan Democrats chu vote lemin an chaklo ani Great Lakes anti mai Wisconsin Michigan Nevada ate hian Biden chu aboru ka that chhawangin electoral vote po amu that pha ani The Associated Press News chuan Joe Biden hian US President in thanna vote alamutam berasoin vote maktaduai somsari zet amu ati kumsang ni som paruk election a khan vote maktaduai za somthum pakot chuang atla a kumin sang ni som ni hian vote maktaduai za som nga tanga za somruk in kar tla turin an chutani Biden a chuan a Vice President thar turle running mate Senator Kamala Harris nen press conference na in American President angin ro rel na kakalpuyanga khoi state po asen le pol ti ka thliar sang lowang United States of America President ti top aniang ati State sen le pol ti he Democratic Party chu a pol angle Granald Party Republican chu asen anga soithin ani a President Trump chu nasataka America mi puite din hun then sang tu pu ani Wisconsin State chunga county le provincial then khata postal mailing ballot te chu la chairmek zelani a Biden chuan ma a hroi zelani Pennsylvania Michigan le Wisconsin State vote chair dana declare omin postal ballot khoi ching pen omin an soiwangin Trump campaign team chuan vote chair that Putin kota an kaldon ani heng state a hian ama in Trump chuan ma a hroi hlek leka ma se postal ballot chair tel nuwa achak zo talawani Wisconsin State bika vote maktaduai thum point pathum tla Biden chu 0.635% in chakna puan ani a heng Great Lakes State te hian vote an chhiarna sa thina ni kumsang ni som paruka Trump chuan vote sing sari sang sari in mingo ho working class anti te atangin Hillary Clinton alo ne to ani Pennsylvania State a hian Trump chu atira mahruai tu ni ma se postal ballot nuai chuang sem chu ani awangin chung ho chiar chho zela Biden aron sang chowa ma se Trump le Biden chu tunge chakjok tia puang turin alahma dewani anti Biden chu chakjok turangai ani a Nevada State a po chakjok turangai ni in Nevada State chuan electoral vote pali anea Biden a chuan tlin na tur electoral vote zanga somthum pariata zani somsari chu mutura chu sak ani Arizona State a 80% vote chair to a Biden chuan 5 points a marwain vote maktaduai ni point paruk zinga vote noi khat sing thum a muto ani Arizona State hi kumsang khajakwa somruk palia tanga Republican chakna bial thin a bial tu Senator Trump nga chel tu beri chuan US President a chu ani kumsang ni pariata bial tu pakhat Republican Senator John McCain chuan US President a chu a Obama Trump ni na a hnelawani Senator John McCain le chu kumsang khajakwa somriat pathuma tanga sang ni som pariat thlengin kansarna na wanga athi ma thlengin Senator anita ani Arizona State a hian Latino anpung chho hlea California State angmain chungmi the chuan thiang zau party anti mai Democratic Party anzom tlang puithin Maricopa County le Phoenix khopuya tangin Biden vote antam hlea hebiala hian kumsang ni som paruk khan Trump chu alo chak to ani kumin election a Democrats Mark Kelly chuan Senate seat alo la to a Democrat Senator pahni anom ta a Arizona State hian electoral vote som pakhat anei ani Arizona Colorado New Mexico Nevada te hi
Sun Belt ti ni in Democrats hote an ron chak chhota zelani Bill Stepien Trump campaign manager chuan heng Great Lakes State a vote chiar le thak dan dik tok lo atama court lama khin na kan siamang ati Donald Trump chu Texas Ohio Florida a achak lain Joe Biden chu Republican vote tamna New Hampshire Minnesota Arizona State a achak thungani Republican zinga Donald Trump du lo tu omin The Lincoln Project ti apol dinin Donald Trump ti tlak du tu an oma tun truma Republican Party chalang zinga Trump vote du lo anom nualani AP News chuan Democrat zinga election night ta Donald Trump chu an ne mai lo tian riata wangin an barakhai hle ati Republican te hian Iowa Texas le Maine State ta Senate seat an la theya Senate la thunun zel thein chuti rualin House ro Democrats lamin an la thunun phasam turangai ani US election result kim chang hi election day atan dan neima se December ni sompalia chau fia fai chiang takin asia thei chawang hemini hian electoral college voter 10 president an thlang do nani Detroit khopuya chuan pro Trump hoten stop the vote ti in an pung khoma lama Democrats le pro Biden te chuan count every vote ti in thuziak te kengin an pung khom ve bok postal ballot zong te po chiar vek an phutani Republican ho te chuan postal ballot sem chua teute an don zela November ni sompani thlenga an chiar chuan vote lak dan ati dang lam do theiringin an du lova vote chiar ti top ro u an ti a US chu ramzalen ti taka postal mailing ballot tlak na tura an siama election day chin chia na sil a omani phot chuan chiar tel turani Pennsylvania state a po election day atanga ni thum chung thlangin vote chiar thei turati ani President Donald Trump chuan Pennsylvania Wisconsin le Michigan state a vote chiar dan chi bu deuh nuai omawangin Supreme Court lama zual kovin in khinna thu an the lu don ni in asoya afapa Eric Trump le amimal ukil thi New York Mayor Louis Rudy Giuliani te kota ankal ti asoyani Rudy Giuliani chuan thilrin hlel om tak thil a oma postal mailing ballot hetianga tlai khonu thlenga lodon hi adik theilo crook Democrats messi nani heng te chuan postal ballot te chu sikei senami emo Canada ramami emo mi thito te atangin emo Democratic National Convention ho te atangin emo po ani theya Biden chuan alet somnga emo sanga thleng po in vote a hmunon teu theyang chu mi a emo nuiza thak emo min lo ti su ti in state then khata postal ballot chiar lai en pui tu tura post watcher te fit som thum do na hla om tir chu ha soi selani Ronna McDaniels chairwoman chu Republican National Convention chuan Granold Party in donor ho tu te chu sum tam jok lo tho zel turang en le somin in beina chu ala zori love sum tam jok chu kot kalnan le chonam ha chon nan mamo ani ati Jocelyn Benson Michigan State Secretary of State chuan count every vote tia nortu te hnena min lo hrethiam ula vote la zong chu chiarani ang election day ya kan don te an ni a Detroit Grand Rapids Flint le Kalamazoo atanga kan don te ani ya kan khwale tuite vote chu kan chiar vek don ani ati Nevada State a electoral vote paruk omin November ni ko atangin election day ya postal ballot pek chua lo kierte chiatan ani ang ati Nevada State a Biden chuan ma hroi mekin postal ballot hi nuai khat point pasari z thon chua ni in postal mailing ballot chu Joe Biden an a hui deuh vek turangai ani Democrats hoten COVID-19 thrileng wangin postal ballot hi an uarani North Carolina State a hian November ni sompani thlengin vote chiar ani ang Trump chuan nilai ni khan vote sing sari sang sari in ma alo hruai to ani North Carolina State hian postal ballot nuai khat sing khat sang ruk ape chuak ti ani a Pennsylvania State a November ni sari thlengin vote an chiaranga anni state hian electoral vote som ni an neya chak chuan electoral vote nei aman hla chho leang Wisconsin chuan electoral vote som anei bok Beisei le tum anga US presidential election result chu election night le atuk lam thlenga chiang taka hriat ani lo wangin
anti Trump chen khat chuan kongzo le pun khom an lo huai hot ve mek boka New York City ate chuan mi zali vel kongzo tu te chu police tenen intibuain han in Norton deute an neya New York City a Trump tower te po police ten an veng to ani Washington DC New York City Detroit Portland Oregon a pungkhomin pro Trump ho te po in vote hiar ti top toro u ti in an pungkho mani result mumal takshiat alani lo wangin khovel ram hruai tu te po in Joe Biden emo Donald Trump emo lompuina an la soilo vekani EU ho tu te chuan tu po lo tling sela EU le EU sum don na thataka kalpui zel adu ti soin President Trump chuan America First Policy a kalpui wangin a thian thate hne na po sum don na thila chia lak tumin alo wa khur to thinani Socialist Ram Venezuela President Maduro chuan sarkar thara boruak thar an bei ti asoyani Iran President Hassan Rouhani ero chuan Trump emo Biden emo tu jok po lo tling sela Iran le US in lai chin na thar tura chuan Iran chu nam le ram anga za ngai ti in Biden ne na boruak thane an bei sei Trump chuan Iran nuclear deal chu ain nu do san daya Iran shek le shemna na sa zoka kalpui atumani Iran spiritual leader Ayatollah Ali chuan US election omdan chu nuizatin a president Trump chuan election fraud vote teaching pen thu tele election system diklo te asoya US election lo thir chuan American democracy ti chu anuizat thak le ani ati tuntroma US election a hian vote hiar china Senate chu Republican somli pariat Democrat somli pasari House chu Republican za somkua Democrats zani somli Governor Republican somni pasari Democrats somni pathum Biden zani somruk pali Trump zani som pali aniria result hi ladang lam le thei ani ti hriat turani Donald Trump hian Georgia North Carolina le Michigan state hi la thei sela chuan electoral college vote zanga somthum pariata zani somsari pathum lain Biden zani somthum pariat ani theyang mase Michigan state le Wisconsin state chu Biden a chakna aloni ta ka chuan Biden zani somruk pali Trump zani som pali aloni tani Trump campaign team te hian Pennsylvania state chu US Constitution Article 1 Section 4 angin an khinga Secretary of State thunei na nilovin election rules angin thilti niro se ti in Penn Bondi Florida State Attorney General Louis Chuan postal ballot chiar laya fit somthuma hladaya election watchers omchu adiklova chu wangin a hlat zong hi bituk turani election deya absentee ballots noi khasing ni chungchang video ti chuat thuayani ang ati Twitter lam chuan US election a hian Donald Trump a tweet voice somruk panga zet Biden a khoi thei thil anti danglam sakni in Breitbart News chuan atarlang Axios News chuan Democrats hote chuan Senate thunun ngai tumin Republican Senator hote chu bitum big nein battleground state an nea anti tlak ngai theinan hetiang hian US dollar makta duai zani somkwa pathum sum an lo seng ani ati South Carolina state Republican Senator le Senate Judiciary Chairman beinan Democrats Jamie Harrison tan US dollar makta duai za pakhat point pakwa an senga Kentucky state Senate Majority Leader Mitch McConnell beinan Democrats Amy McGrath puin US dollar makta duai somkwa an senga Texas state Senator John beinan Democrats Mary Hagar puin US dollar makta duai somni pali an senga Maine state Senator Susan Collins beinan Democrats Sarah Gideon chu puin US dollar makta duai somruk panga point panga an senga Colorado le Arizona state Democrats hoten Republican kuta tangin an chu sak thei ta ramani Colorado Democrats Governor Louis John Hickenlooper chuan Republican Cory Gardner anhea Arizona state Republican Martha McSally chu Democrats Mark Kellyan anhe bokani House pot hunun zel tumin tran an kho hle lain Speaker Nancy Pelosi Liberal Policy now ti tlak do dal turin pro-life lam ero Republican hoten an vote thawiawa House Republican pro-life member nilai som pakhat chuan an seat an veng him theya pro-life dang mithar som pathum thlantlin an nia tuna seat pariat chiar mek alani hetianga pro-life house member a thlan thar hi Speaker
Nancy Pelosi pro-abortion agenda tan thil hau tak thak tak ani nge yang tuna he thuziak laya Trump le Biden a vote mu dan din mun chu Biden zahni somruk pali 50.38% Trump zahni som pali 47.99% ani a thil magdang lam taka thleng ani lo chuan President Donald Trump chuan White House chua san turin kum thar lama apuan thua atel fel atul don ta ni in alangani